باش بگشتی لسر مافو شایستین دارایین هرما کردستان جبلی مثلا موچی مثلا بودجیجی وان پرسیاران دیج خانم نجیبه نجیب اندامو بریا پارلمان عراق دپرسم خانم نجیبت بخیرات یا کردستان 24 خلک کردستان وصاحت مجیل کرن به موچی و بودجه مجبیر کر براستی نه حق نینن بلکه خلک کردستان حتی نو کجی نزانن بودجه چیه بودجی ماف کردستان یا بودجه عراق وار بگیرن آیا شایستین دارایین هرما کردستان لگور یاسا فدرال چنه؟ سلاو و ریس بو جناب تاو تماشاوان تلفزیون کردستان 24 زور بريس طبعا ياسا فدرال نينا ياسا فدرال چي ياسا فدرال نينا يعني چي ياسا نينا الدولة عراقية كو ريك بخيتن فان بجين بيناسا دهاتينا نفطي ويد نفطي وحتى الدولة عراقية ياسا يكنينا ريك خسنا نفط وغاز بكات يعني ورا زيادترش نوطو سي الصادي دهات عراق السرنفطية ودستوري هميشه عراق سال 2005 دركتي بيجتن كو نفط وغاز ملكي همي جل عراقنا ودبيجتن فقرات يبدا او كالجه النفطي او البشتي 2005 هاتي ندري خستن لازم شراكات مشترك نوبر حكمة العراق نجيبات بيجي العراق بين برين وتنظم ذلك كفدرال نينا وحتى كقانون نينا شو هي سياسة كفدرال نينا سياسة فدرال نينا نا بس يوسف بوجيه بوجيه يعني عندك ارقام التخمينينا تقديرينا خملاندنا الصرف كرنا باريا بصالة دهاتي يعني دولة عراق تصورت كحتانو ك ياسايك ندر خستيا يا نفط وغازا كديار كتن دسهالات اداره کرنا وان کلگه در خستنه و فروشتنه و تصدیر کنه حتی نو که شرکت سوم او شرکه اول دیف قانونا رژیم بحث و گربگور هات یداناندن ابا خالدی يعني سال 2006 همي احزاب و كتلين يد عراقي ركدبون كو ياسا نفط وغاز بدرب خينان والديف ياسا نفط وغاز الديف مذكره همي آليين سياسي امضا كري قد بخلال شش هيوادا لازم ياسا نفط وغاز بدركه كنا دركت حكمت هرم كردستان حق هي اداره کرنا وان کلگه بکتن و یاسا ندرکت و بوچی ندرکت چونکو حکمت عراق و فدرال آن امشین بجین دست حالاتا حکمت عراق و فدرال دیا فدرالیت نمینیتن دست حالات در خصنا نفته و تسویق کرنا و فروتنا و تصدیرا و همی دست مرکزی دابیتن و همی هول هات ندان همی پینگاف هات ندان به سال 2025 کو قرار در خستنا یا عقودت نفتی و تصدیر و فروتنوی همی یا مرکزی بید اگه خالدی تو به بودجه ماده که هی بجنه نفقات سیادی سال 2005 که همشین بجین موازنه ای که پشتی رژیم گربگور هاتیه دانانو پسند کرن نفقات سیادی 4 حتى 5 نفقات سيادي بون نفقات سيادي شنا نفقات السروري مع مفروضات اتحادي بن اوت يعني كو الجال عراقي همية مشمول بيتن 2023 و 24 و 25 بونا نطوسي فقرة هيج بيناسية كو فدرالي اتحادي تعليماتك رنمايك نظامك ندر كت يا بيناسا وان فقط بكت وبو زانين بو يعني تماشاوانا بو خلق كردستان اف نفقاتنا خوش سال 2005 وحتى نو كم تينا برين شبه شهر ما كردستانه انكو وقت هنگه ما بودجي هاي اف نفقاتات هاتنا يعني در خستن يعني بونمونه اگرتا 100 تريليون بودجه با شينا تو هفده صادش 100 تريليون بي كجشتي عراقي دوتو يعني داش
داش نوتو سه بي نوتو 3 تريليون يعني دو هتا درخستن عفو هفدا الصادية او نفقات سيادي كا 12 صادينا 20 صادينا 40 صادينا ام دبيج نفقات سيادي هكا 20 صاديبن دونا درخستن و 2023 و 24 و 25 يدبوينا 45 صادي يعني هكا 9 تريليون بودجه بيتن 45 صادي نفقات سيادي چن دشنيكو ابد ديمينن راستي ابد مينن جي طبعا يعني 55 صادي شنيكو تدي حصا خوش ورگري بس نوكي حصاجي نما يعني حصاجي باش بودجه هرم كردستان يجي اول جهه صادي بو طبعا حس كان بخالجي بيجم يعني سال 2005 حتى سال 2013 چونكو 2014 بودجه نبو و هرم كردستان هاتا برين چجوره 17 صادي نهاتا باشترين بودجه گشت عراقي هرم كردستان 2013 بو او 11.4 صادي بو كواتا يعني چجوره درس نهاتيه نوكا بشتينجي بو نموچه يعني بداخل يعني راستي بشتينجي بودجه موچه جناهتن موچه جناهت و کشک دیاب سری خوله بله فرمانبرین هرم کردستان بیجن هیچ سردمکی ده حتی وقت داعش او ظلم مستمع اوی جاره بتایبتی دخول محمد شیع سودانی ده بسری وان هاتی ندیتیا و نبینایه باشه شایسته این دارای هرم کردستان ما گوتی لگو ریاسای تا گوتی هیچ یاسای که فدرال نینه باشه رفتار حکومت ناوندی دگل شایسته این دارای هرم کردستان سالین بوری بتابعتی هم بجین پیش شیع سودانی سر دم مصطفى کاظمی چوابو که جناب هواجیل بغداد بود بله از حس کن وی بجم دستور همیشه عراقي او هات يا لادان او هات يا يعني بشجه خستن يعني از بس ما دبجم ادس ما دبجم اوجي كاركك السر حكمه عراق فدرال ده صلاه بغداد كو شايستين دارين هرم كردستان بدنه ما دو ايكي دبيجيتن ما 121 فقره 3 دبيجيتن اجداهات عراقي باش تخصص حصة من إيرادات الاتحادية يعني بشكش داهات عراق ديتا ترخان كرن بو هريما و بارزگه نبوين هرم اف باشا لازمه تيرا چبكتن يعني سيبي بارت ورگتين که چند دانشتيت وي هرمنا و پیداویستی و محتاجية هرمه محتاجيوانا و دهاته ايوه هرمه يعني كدهات چنده و هر وصا نسبة سكان كچنده و محتاجيوه ماده 14 بيجيتن عراقي برانبري دستوري وياساي همي وكي ايك چينا بيتن فرق و جوازيها بيتن اجبر قوميته اجبر مذهبيته اجبر ديانته نوكا فرمانبرن يد باشور و نبراست عراقي موچه خويا با 5 ورگتي 6 ورگتي ي 7 نوكا دي ورگرن هشتا يهرم كردستان 5 نورگتی اره کا مساوات تشتاكي دجي يعني نه همي پارزگه 15 پارزگه عراقه همي دهات نينه نه دهات نفتی هيا نه نفتی هيا بس فرمان برتوانا شايستن خويه دارایی موچه ورد گرن ما دا سهد بيجيتن يعني تكفل الدولة بحياة كريمة لكل فرد عراقي وأسرة عراقية يعني حياتك كريمة واجبة ناري كفتنا نياسايا دستورة هيش ناهي نجيب مدراويش بيجن بكرتاسي ويا شامية جرينكتر يا شامية جرينكتر جي يعني مادة بينجاو اك سينت خارنة يعني سرق وزيران حتى بيتا سرق وزيران السينت خطبت اقسم بالله العظيم ان ارعى مصالح شعبي يعني لازمه مصلحته برجواندية جالي اولويات بن يعني او مسؤول برنبري خده برنبري دستوري برنبري خلقي برنبري تاريخي يعني براستي اف ندانا وانشست الداري يعني نا تاريخ او كسي سينت خاري او كسي سينت خاري ديالك يا خانم نجيبة او کسی سین خاری کو سین خون بخدای مازن برجواندین گل عراقی بیکسانی بپارزم همان کسد گوتی هین نفته را دست نکن دیکارا به هواجی برم اگر او آوا مهیجی دستی وان دا با داویجی برید دا اکسیژن سر ما برید اول مسئله کدی او عراق نپابندی دستوره نیاسا نرای کفتنه لی نوکه چاوه مچخوران لی براستیجی ماندینه افل هفته گهشتنا نوکه یا نی اواچه بوی دنابرا حکومت هرم کردستان و حکومت فدرال براستیجی دکیشه گیروبونا موچه فرمانبرین هرم کردستان چاره سرکت طبعا چنكو برينوي بريورك السياسية
چه کشن تکنیکی و فنی نینن راستی چنکو مسئله دهات نفتی و نفتینو که همی او چند دانشتن و چند دانستاندن و دیف تکنولوژیانی و دیف اف بریارت هاتی ندان و سردانت سرک وزیران و حتی في حکومت و حکومت برینگه و حکومت برینگه يعني همي شفافانه دیار راستی مفروضه يعني مفروضه بتشار سرک اگه اراده سیاسی بیتن اره والله ده موچن خوار گرن هر چنده هر ما کردستانه يعني راستی نبس هم جاوه نبس موچه شایستنوین دارایی يعني اوش 2014 وره چه مدرسه نهات نچکن هر ما کردستان سر بوجه عراق فدرال اگر تو سحک باشور و نوراست عراق هزارام صدان مدرسه نچکن خسته خانه هر ما کردستان سر بوجه و برهنان نهات یدرس کردن اگر تو سحک باشور و نوراست عراق تد نچکن اگر تو سحک پیشمرگن قهرمان خود هر پارزیتن پیشمرگن قهرمان موچت وانا شایستنوین داره نهات ندام بله حج الشعبي وجيش عراقي زاترش 25 صادش اش بوجا يا عراق فدرال ورد جرن وب مشكله وبهميتش انكو امشين بيجين يعني برياره سياسي صدان ما فو شايستين دارين خلق هرم كردستان يعني حتى رعايه اجتماعي يعني رعايه اجتماعي يعني معقولة تفكفت يا كبيتنو نشد درمان تخوب كريتنو حكمت عراق فدرال والدستور هاشتي صادق خلق الدنج سردوي يعني اف بكفت يا اف خدام بيدوستية طيبات حق خونا ورقن ديكو شهيد السربرز يشهيدون يعني حتى انو او يعني موش خونا ورقن براستي وعيني وقتي يعني بيجن ابيت شر داعش وهاتنا يعني بن سيطرة داعش او همي بورت خوارد جيتنو وخو داعش جلويري بون امشي بيجين مسألة سياسية بريورة سياسية بداخوا لاين ان كردستاني جي ابي نوبي خو كدي اوبوزيسيون بداخوا راستي ابنا اوبوزيسيون ابا دجاتيا سركيا بو برجوانديا كردستان بو نشتيمان ما بولات ما بو قلمه يعني نصح حتى كانجي ازمان وانا ددجي خلق كردستان بيتن يعني مفروضه يعني تبقونا غدا افقونا غاستيار قوت خلقي هات يبرين همي یک هلويست و یک دست بن بشین و اگر یک هلویز بین و هزن کردستانی چت حکومت دا چت اپوزیسیون دا باور بکه همی موافقت خوی شایسته داری دور گرین چون که کرد وقتی به حس و وقتی به یک هلویست و یک بریار شیان همی شایستن دارایی و موافقت خویت یک سیاسی ور بگیرن و دستوره که بدانن یعنی براستی یعنی گله که باش بس وقتی یعنی پرتوازه با اینو هات نجک جدا کردن و اونو که زمان گله قادجی هرم كردستان هات يعني دريش كرن بداخوا طبعا اوجي الشيان بريار السياسي دجي هرم كردستان بكان يعني اكو كرد خما كردان اخون هكو كرد خما ايشو ازارت كردان اخون بهامد او چو اخون راستی هم سوپاسیا سرک وزیران کین آشکرایی و پراشکاونه همی خال دیار کردن بو خلق کردستان خلق که جامعه و خوشمروف شایستی جیان اکا باشه شایستی همی تقدیرش لا حکمت هرم کردستان با وش لا حکمت عراق فدرال با. سپاسیاتت کم خانم نجیب اندام برای پارلمان عراق جده هوکی.